Kim simula banyak percaya ini penkong ini panai ya ke NOC baka district council kam sim lala banai ya ke trading license Henry analawan kenik kaisi kabamenta kabalawan kabalayalan na ka-PPP hantay hash sa district council gendetrat kemayat rong mesin bagi kita kenal tribal kilalet yang setai sebuah high court ban yale percaya ke hima banasi kelaban day halak kita kenal rem bagi district council kamlaban ya kun mat ke hima suara kamlaban pinkongo ya ke hima suara banai ke nosi nah kata kadau kinino ia kabur nakahimasara nakabapenmi ia kani order anabau sadar majai ulaban ai ia kan no objection certificate NOC hangthi hapo majai lana kalong akan dia kerukum hang no pat kehimasara kan yang ia ke kes kembali persa high court nomor kacing ikun high court kalong ba bagai masora kamai ke NOC bagi kar kinam yo ya ka trading license naka district council henry benta lada kahimasora kamdon borsho kakis ngatrai kalalong infractions nata kadau ban syukrani chat penriu kalong kabasok ban syupen het tengam kalong kabasok Henry mapinya kun nakakam ngam pagi watang sikam parari ganong epi balai ka district council kakwa bandamai kasanat yo pai maramdor ngisgaw tuasay ba district council kamkwa banayo pare pai maramdor namarkan nom laban keruat sabi lesi kelaban day kacing kinsait nanti na po mazay namar bau pai maramdor hau benai ban riu lalibahan nyo jos nam mo baladep ular ribuk ya berokit patat karang dia po mazay day halar katakan nong rem bagi isi upaya maramdor namar baule danbor ya kita kenon tribal hangte apa majai ya epi keladan kawai keski kabangilet yang di apa majai benar sensus upaya maramdor nang yat sa kawai kaliang ngaban way menteri nang yat sa kawai kaliang markum ta sa sipangin nang yat siyeng aring layo phone no bawa bibir mai bapai maramdor menteri nu kaptukan ningot kila sakir ku dei karang di apa majai kaba anda bakila phun yang lamar yang wud upai melasakang kang kedong hagit karang di apa majai ni hapo kahimasora oi la keren start yong hana kumno yang mayau sim laban thum dau ding dau mau kabai kahimakit urit ukrau gadang pi badan kita kikentin mano batho to susutam nakani kahimasora jongi parabang susutam batho kenta kumta kamot pat bawang wan ai sanat gidong kami kasanat benda nakabentaw si mapura jong kahimasora naik batai start palat nyangi nabarbangi kinong suara ngitip ya kay kadayti kabangin le nakabanta kahima kajongi oh pilap penramjur ya kahima suara piong hana bakat kahima suara menan takini ukraw perkat ganang ya pikuakan no dorjon pikuakan no hajar kita kinong kikraw perkat lagi basora yin penmi
Henry nganong ipi tangaway. Uwe upayim. Laborasim. Ubajudan bat ngi hakti hakzak. Kacing dan jang upayim laborasim bat ngi. Ningkong uday spokesperson jangka Federation of Khasi State. Uday ru advisor jangka Federation of Khasi State. Kebakam som tenane kalau mau payem laborasi sim udah ubreu ukun upami nakasingkai jong nong suara nang tay na poswer badi kpa jongi ini jat norum belong ru standing council jong kahima suara hak takipot bangis kau tenan ngis kau serong benon na singkai jong ulong kpa kahima suara giyoru Yau sim melim tetep paren uai upaim lavarius sing sim ina desa konsel nganaman badan uleja selok bat kiam bat siam jaga desa konsel nama balesi kidang kam thamai kam kena empala ban simrai ladam rai ba aden tausi panman ina je selai mat mas ndap ya selabat ki siam desa konsel janmit laraya ke isu jogi masara po maulai banong bangi let yaki ngipen kelemar hang tai hapo desa konsel atau ngilaban pediang pai ba ya ke isu ke bamdai banra sepa maulai ibarat lari ras pa maulai bala syukran sikrannya kita kahima suara haman lagi kep kebailat ban kang bas election ngasyong ngapai kini ke message sapi kebaran lada pikwa yang iru bangin snap platform banyak keren hakabelet kani kisu ngilong kibala kere bangin keren meeting ban pisrauto ya kipat kikon kapriu nyau trap lada kadai yang ibat pesonto nak dai na pomat pran lada kadai yang ibat pesonto na mat pran panyang ban keren na kapita kahima kajongi gilong ke blak loy lada hakinu ginu jaka ke pilet piang bat pesonto baklai kibriu hakaba pisim kabu isu election yang masara ngi kloy banai ban pensai namar bangi giyeng nakabenta kahok kasot jong kahima suara ay pi pai ba hadin bangilawan mi nang tay na po district council ilay sangkiway pat ki party ki kenhun ki balay kendo yawiyam ilaka aya kabalaylam daw taw bajlan suaton Ubadew sarla tegong belai ngan cukelikum ni don ayu hanandat pamasian kenduk bat kata kenhun jong bajlan uyam kailaka wiat remoy padai thusai bapau di TV bapau di sosial media ada yang pi don ayu hanandat bapida remoy Panong masakaway kekenon kalawan benkirsa pi kata se konser Henry na kabasay hang ningan keran pi nganong pi balay bau bajlan soton upaday usana ng omlay wilet persaya kahima sora naman kadon kadawa kabau persaya kahima sora ya kabakilati kaway katsaka dum siklor arpaulak Siklar arpulak kiladi hangtai hapo kecaka kabadang yang kapat kanong steng habakiwan sangi kahima suara bakiwan pa ni KLC gimsim layan si ki kumnongin ayam si NOC namar ba kadai ka dispute area dai halor kata kanong rim kacing bamyo anong niladi ki persang ban penjingot ya kahima suara kecangi ngano ya pi ko bajlen
Dalay pinomyo ekensi na kay Masora. Lemda kay Jingepet. Bat kanong steng bat kalaydo. Namar ba kini kisnang kila ay ka complain sa di Siapaw Civil Siapaw Subdivision.